Hendar mekarta muangka mone yen duaka najening pianak bapo ding khang yani apang siksa waspada jening ngincepang apa luwir pedekat bapone ane madang dharma arta maka miwah kamune yani ane raosang bapo marep tekinang idewe pengancan hidupe ento sandang pesan jening anggon rumah satiti utawi pengancan di sejeroning jening maurip abang degak jening mengisi apa ngisi tegak kukuh nyet jeninge lakaran ngisi manut teken raos bapuan ibusan Ntongonya mabuat nanto sandang utsahayang alih ruruh tur gelik-gelikin nanging besek dong sepi nanging di sejeroning pidekat bapune jening nanging ane besik ento sing dadi lakar lempasin darmone anggon dasar sing adolenan tuah kedarmane ento ane patut anggon jening daksina krana ane kraos utama tuah dijagati sing ade luihan teken ane madan patut ane dadua senalu nanglantur dadi pidekat bapune yani doane dadu raosang bapu marep tekenang jening Reh madasar malasina pesan suwireh ento seluwirin ane raosang bapu be utama pesan yen sugo kapuside ben jening ngincepan tur muntil pidekat bapune Yasan hidupe mapi kole di sejeroning jening maurip sinah lakaran muliking mulih retan ngelalian dan
dharma apa kerana kita suwireh adane buku jeneng sing ngsap-ngsap teken ane madan dharma patut kama warta dadi wisya mangarusak najene dharma artene yen sing bener masih ban ngelaksanayang bisa masih entuane ngerewedin di sejeroning kenah dhewe ki ngawe kepedengan subuh sinah petang pidune tuah ngeliput ngawen saparing kadang wargi mawa sanong sap teken nyamo beraya makemiwah pisaga utawi bebanjaran ngardi obat waro nyiku reh buku kedo sinah tengawanang mumpang laku parisolahe sing bisa tepat sing bisa ngelagaris ngelah sepat entu sing nyiku kedo yen nergamayang bapu rendar kang sapi yen subuh dheweke musab teken anit madan dharma patut sinah manut teken raos bapuane busan keselselan kaucapan tan rahayu di kumine cening dua demi kolikan duaning kedah klub teken ane madan semar dudu ade noro-noro pangasida mapi koleh liu ndak krana para ngelantur dadi pidegat bapune marepe tekenang cening do keranan para leluhur wiwitane mepedana tutur kuatama ngelawatan mapi deket seluwirin tutur ane madan utamoto waluya anggon cening wewayangan kepasamane di gumi ini tato susilone ane madan melah di gumini
adarmone apa ngapuna nanto rumasak anggon mari sudo sekancan momo adarmone iadian momo angkarone ane di bumi apang sides buko sapu bersih pangdenung anggon nyet engkik syuk semembab poring mana na cening pianak bapuy dewa yen subuh kapeside ban cening incepan buat pitutur bapune marepe tekenang cening beh dewa ratu agung bapo suk semua pesan teken pai depan cening wire yematami ragi dewa ratu agung apa kerana ketuk buat cening nyidayang ban apa luir pitekat bapune nyidayang ban cening mundil yani bapa bueno tuga apa ngeside ngadep buat kawi ceritane cening yani lantur bapu mapi deket tekenang dewa pidannya jangan keculik na buat kaculiga makemiwah kaangkaran solah ieu jangan sina melawan bang jenis seluir solah ieu icangak suwireh ieu sai-sai nganggon bayu apus ngipik-ipik nyelih-nyelih cina nyidayang bencening untuk milihin ane madan patut utawi ane madan salah buakar moneng kepupu tampak kuntul ngalihin kanggo di cening pianak bapu bagusan pesaningan buat pitekat bapu ini cening ale kayu mula mabuang seluirin laksana jelek utawi melah mula doa lakaran pikolih nyani sang baka mengalap yani
lakaran icangat ngikolihan suwirek iyo ane melaksana cening hasan manudo mengada ke dasar kawan seluirin pengelaksanaan yeuy canga ento yani rumasat ngatehin ke dasar kawahi duka serayu kelewatan apa ngasideun napuk buat kawi ceritane cening ne jani raos sang bapu subo cerita jani liwat tukad serayune ieu canga udah nyalian mapagen nayani udang nyalian atmanin tu jening mekejang yani ieu masrogopan mapagin atman ieu canga yuru patuyuhen lampang ieu yani atman nyalian makumiwah udang manut kadiraos bapuane busan walu ieu kadigait yani ieu jeneng ieu yani ngatehin metujuin amba-ambaan cangak yo bingung paling Dewa Ratu Agung bingung yani ye cangak kelingas kelingoy lah mecat pas i cangak kecene yo tepek tawan aku apu karena res-res ajereh nyat ieu cangak suireh tawah-tawah pesan sane sangat ngeres-resin buat nyat ieu cangak masuk deken dewekane malu rek subuh ngerasa teken parisolah ieu ane malu-malu suirek ieu culeg dan kadi-kadi enggal bape nyarita ya najani satuan bapune lakar engalang bape yani nuturan marah kenang cening di Tegal penyang sarane prabdi mau sano subuh yani deket nampak di Tegal penyang sarane ye atemani cangak tepuak atmone kebayang-bayang
agung liu pesanane tonen teken yui cangak admune ane sangsara kebayang-bayang teken waduan sang yang yamu dipati ye cangak kejajah na cening suwireh kedo pariniki beh jejah meket-ketahan ye cangak cening masa deken apa kerana kedo suwireh ingat ya ladne malu-malu kerang pesan melog-melog yani mirip lakar pesilihin teken ane rumah satu tangin kedo kenah ye cangak rada sia mana kona kedo pangos ni cangak yani suwireh iya ketekaning kesakitan neretas iya nakonang teken sekancan para atman bene maka miwah udangi cening sangka lembabo kajak nah kini maro cening makejang ni nyalian mako miwah udang dong adi bapu mai eret ni ajak dong kengke saja kena cening tekenang bapu bapu takut mengewasi sing jarad-radan res-res ajre kena papo to ngawasane tekolik lor kangen tepung sang pang sing to ado tandale neban klewang to sebut takut bapo cening ada mati gede miwa megantung len tubin kajo kau pelem pagen tekenang gegicik canging to buen ado ne buen eret masih lampok bandingis ane misi buntar priwel to ado buen gelayung not bapo dong nak kengke naning dosane di lemah kerana niyo menggantung metik-tik majemuk megoreng dong tu manut cuba teken lan solat di lemah keto ya tening adone ubar api to ane uberen ke napi adi negan anu de lolojo pedamaran to dong nak keken lan to ning beda ora to ngat sekat ke napi bor-bor peselagak pejerit mengolot alat
bayok mapanas di beten medori selegok ngurut entut be ngalad-alad yang ditulung dong kangen masih kenal bapo jani bapo sing kene yang nyeneng dong akalan yang miludan ning Debuwe na jinang Bapa dong saru endah ada modini di alaman neraka jening tubuhin ado kawasan bapo be kangen kendak bapo jening aneka orang kelologe cara ngeret bangken cicing ban lantas jemak bau bebangan not kawat to mirip yen dilemah to nak ngama-ngama dederen jenang to yo neng yo deres lah tama kuangan lan lolo neketo angon lolo be jani de ora tu yo klingas klingos kamah lolo wadah kau badang singrang buena dan pejembung angon to nyalot entep kawah berak-berakan kawat dadi kau benonyo nubulun kau lan ben padang pesan to angon peh dong dewaratu kujang to lakarane bunga tenyane peciknya jengit suirek sing duga ban jenang apak bon asan pada sepak dong katijak pecek kebungot ing ngejengit jigen jeneng to dua rengunen usadi ento jani angon lolo pangyo segar dini ida betara kelintang bendu Dewa Ratu Agung mawowo ide sang yang Yamodipati indik dukan ide ne bendutan kadi-kadi ngambil pentong kebayang-bayang beh meseret jani ide sang yang Yamodipati tadi as jemak as montor jemak jani angon ngelempagin sekancan atmone cening kengken salahnya do cening jangan ngebas keliwat pesan kesalahan to ane kebayang-bayang ane kelempagin pon pesi ane gede oleh ide sang yang Yamodipati ando gimalu udah nganyalian tur yang Yamodipati apa ngecai pedas tuh ane nyemak linggis misi priwil tuh ide sang yang Yamodipati bisa kan ide
Useng dadi dugen utong apang cai nawang dini di alaman tenenan sing dadi padugen benyatwe dini padugen benutur Guru rawas apa ngamelani yapin alian juru raos ane duag lakar melanin tingkah ibu ni cangak cuirek ane malu culik pesan liwat pergah ibu Yaden sundol pipi semas nah yani yapin jibula karan ngidayang ban mesuang rajuk penomah dini sundul ban mas pipis sing dadi dini tawa sing nyidayang tuara urang ih jani tanang dewek ibu ni sing bungan lakaran ibu dini tuara lakaran melebok di cawah camurgo mukuni yan solage mula salah subuh sinang manut teken tingkah ibu ni ane malu duk nu ibu di lemah suire corah tan kadi-kadi sinah pesan dini sing jedadi di lakaran akalan gitu dini jani man pikole jani temokan pikoleh laksana nih ibu ni ane malu tekan karmone nepek pisan kengken buah pekarden ibu ni ane malu jani dini nak subuh tepat pesan sing jedadi buin kisidan jani ibu lakar mayain yo jangan sayang kunyo kajajakan mare keto atman be makemiwah udange jening beh dewa ratu ngertak jagot ieu cangak ulih ieu seras ajreh kena ieu ni jening ngelawanin ngucap dong teke ngelawan-lawanin ieu ulih jejak ieu ni res-res ieu ni dewa ratu agung neredas ieu cangak sangkan kita ceneng jani dong adi cara anake melenan nyat jeninge dong dadi kitu dadi tingkah jeninge marepe tekenang bapo
sepalo jeneng manulungeng yen tuak dadi deknya jenenge sepalo jeneng tresno marepe tekenang bapo lautang jeneng aja kemakisi tuah dadi deh kena jenenge yani lautang kisidan bapo leh tongo setenenan jeneng bayun bapa jajah pisan kebadak keras jejah kena bapone sepalo jeneng tresno tulusan terusang kena jenenge abang bapo sing ketemu ben pidan ye ben pangketi turunan bapo buen tumitis di kalaning bapo buen nampak dijaga tetenenan pangdo ye nepuken saksarawane kene di oratu teken hukuman bat pisan tulung kalawan mano teken tetegenan bapone ane jani dewa ratu sing sideben negan rumah sakene je malening yapeng je bapo salah ane subuh liwat tingkah bapo ane dilemah dong ide olas kati bapo akalan orang ngin bapo nah bener-bener ketang ya ora kang atmo suci yen tadi deh kena jenenge najani lautang jemalo jeneng matur kenido Sang Hyang Yamodipati nane ne ajak tiang nak atman pedando lah nak stato ngelaran ane utama ane luwih utama ane suci yang kedo yang ideolat akalang malah bapo jeneng akalang nuamide bapo kalamamanyang Rioka sien bapo gue numitis pang bareng benajak jening ditu dikelemahan kalau ditu lakaran bapo naur punagi tekenang jening sanggup bapo lakaran senyah hutan bapo lakaran memanyak tekenang jening jangan dadi conga cai mangucap ibu canga apa kraosan tuh adik keliwat pelangpang ibu ning raos ngerasa teken awak
pesan punya ibu tenena sing merasa teken dewek cai ini duk nu ibu dilemah ianya lian mualeke nah cening pianak bapu buku kitu dah dimunyin nyalian maka mengiwah iudang ben sadeng walek nitik tangkah ieu nyalian iki ning nama jang nah kini bocah ngak jani kai tutup nih res jaler kai ini disinin kai jemaluan icang cang dalam saking mabuat kedah kendak icange cangak padalem saja nih bu sakewala keto di si jeroning pedalem ngijupang dongo icang man ladeng lelawat to ditu kajo kangen ada ditu tongos ane melah pesan kai metu duwe nibo lakaran tongos again because China apa nanging apang sepaut masih tekenang tingkah ibune ane malu-malu dijani dini cemokan ane pandas dua kawan pengleburan corang nah ditu di kawah Camrogoh mukun itu rumah sak angon pemari sudan anak ane muluk kini tingkah cik buku tingkah ibu nih itu caya jua dong nah pangasiderna ibu ditu ngetat tongosin subuh ditu dintip kawah itu di dasar tongosin caya dadi dasar kawan di bongkol kawah Camrogoh mukun ditu ibu lakaran ngepil iyo kicangan kamamagang na cening pianak bapu maro amun tu munyin nyalian makemiwah iyo yudang dadi raosang bapu jani dewek iyo cangak dewa ratu kememegang iya sak sik pelingas pelingus bawangane
sing jeliu raos kitu buen ieu udang mak mewah nyalia nget jamak kebawang berkakak jani cening jani tekejak barorot cicingan ieu eret ieu cangak jani bela nudang pada Dewa Ratu dugo seto ceneng tepuk tangan beh rame pesah surya mewanti-wanti ada yani ane ngentungang sarung ada ane mes-mes udang entungan kawi kabarengin yani besengkacan udang makemiwah nyalian barang ewer memunyi oh yani ngeret yui cang makni wah nyaliani ya cai bako cora gini ibu cangak lemodang keliwat pesan culik corah tingkah ibunya ani malu kadan dini cai patu di halaman ini anak len pesan sing je patuk nyen patuhan ibu nyen tekenang duk ibuane di lemah sing tadi gitu ke caine di lemah dadi lidang manut teken pekarden ibu neduk nu di lemah to jani kai ketundan nyiliban ketu dini diyo bisa ketu sing tadi ketu anak subuh manut pesan dadi ruruben ban pipeng tien dini lakaribu nyalanang raju penomah nomok ban pipis ban masing dadi ketu dini ya den duge yen solah di lemah len tekenangane dini yen di lemah tadi masih pekerengen ban ngakal pekerengen ban ngai pengindra jale tadi yen dini dia bisa keto sing tadi ye canga kama bejok ba nacening pianak bapuy dewa maremuntu penguman-uman sekancan bene jani raosang bapu atmani canga ngebuh-buh iya jeg biok sek jeg itu tingkah canga kecening awak nyato
sambil ngeliat Dewa Ratu ngejar lulut yeuy cangak tekaning awak yeuy ngetor bih Dewa Ratu klingas klingos ieu telah ieu matan ieu nepsu takutnya sayan mah nyangedangan apa kerana kitu kebadak bantakot ieu ni Dewa Ratu sayan-sayan ngerahatan ngajinangat mone liung suwireh ieu liu pesan ngetonin si kacana temune ane kebayang-bayang di alaman neraka ni cening kesakitan kebayang-bayangan makumiwah ane ketidik ane kejek-jek len buen ane meret totonan ada pejeret ngeras basang yogi cengengak mekejang pekaraik suireh kitu pariniki dong Dewa Ratu walu ieu kadia is tanding-tanding bendon kelor nya ieu cangak ye nyalian buen mah ngucangap ajening pianak bapoy dewa di marene amun tu tingkah cangake jani buen ngewiwitin ieu sekancan nyaliani he cangak nagi wase nah kini ibu cangak tuh ane kulik lod kangin to awasan gitu done kebayang-bayangan tuh ane kesakitin teken waduan sangyang Yamodipati tuh en kesap lakarka cemplung nang telek tekan bagusan pesan jani pen kejap tolak karuntungan menek boen cadang boen keled boen simbuhan gitu nyin pari niki buat dadie dasar kawangan Tusinah lakar keceliukan di kawah Camrogo mukune kedadian dasar masin tu tekening cai buah corake di kerayaning cai masih cangak kebarengan ditusui corah patuh corah ibune cangak teken anak ane totonan atmo ane kecemplung-cemplungan tuh
Dilmanyi dayang elang dugus nu dilemah lan dugus nu hidup di jagat sekala tuh anak bebas pesan si kena iketan apa tuh nyedayang nyampingin buine di kelemahan yen buat kesalahan tingkahe dadi masih tuh impasin buin bedik yen raosa wire dua gemanya ruangan ulih pascat wak gede tuh ane ngup ane ngaranang masih si nyimpir kandine ngon pa kukeng apa buin liu ngelah kanti ane duwag tuh angon waluyu pekukuh pangaside tegag ane salah dadi asanga ulih kantine tuh masih sangat ningtingan yen mulu ngelah kanti ane duwag ane salah bisa masih arona sekali luwir sengkone rawosa bisa mawasana kalis sing jenuh ada kekuban ane dekot ulih bisan anake ane angon kanti ngaraosang deweki jani palane buktiangan buah pekarden ibune jani si buat temokan ibu jangan wire deweknya makarding pangdanan ibu mesel-selan yen papak ruang geramet anak mulu ibu pecak ngardinin jani nyen ketunden ngalak buka cait cangak corak suwireh ibu sing jerdan lanu ibu dilemah ngardiani corah setatu belog-belog kualeman deng ngesingsian roang jak paragat kendal kendah ibu ni jani teboka cain iunan tudung nyen kesel-selan ang pinahin ibu cangak nyen lakaran kesel-selan nak mulu ibu do liu satu yani do ibu